Dragi naši juhovci, vrijeme je za izložbu vaših crteža. Šapsone, ti imaš jednu zamolbu, koliko ja znam. Tako je. Dragi juhovci, ako vam slučajno ponestane tema ili ideja, molim vas, crtajte mene. Baš me zanima kako me vi vidite. Možete izabrati bilo koju tehniku koja vam se sviđa. Evo, čuli ste što Šapson želi, a sada ćemo pokazati vaše crteže. Prvi crtež nam je nacrtala Lana koja ima 7 godina. Lana, panda koja papa lišća bambusa. Lana, obožavam pande. Toliko su mi lijepe, prekrasne životinje. A nije to sve. Panda ima jednu ptičicu na glavi. Da, a kakva je to ptičica? Je to neki vrabac? Ili ptica kivi možda? Možda. Lana, imamo pitanje za tebe. Molim te, odgovori nam koja je to vrsta ptice. A da vidimo mi sljedeći crtež. Nikol koja ima 5 godina. Joj, vodopad, Šapsone. I jesu to zvijezdice neke na nebu? To su neke zvijezdice na nebu. I kišica, i cvijeće, i sunce. Ma prekrasno ovaj šareni vodopad. Ja bih voljela vidjeti jedan takav šareni vodopad, ali nema veze, vidim ga u mašti i ovdje na crtežu kod Nikol. Hvala ti, Nikol, prekrasno. 5. Juhuhu piše. Wow! Ena, 6 godina je nacrtala naša slova kako su lijepa. Kaže Ena ovako. Jako volim Juhuhu. Najdraži mi je crtač Holly i Ben i Bluey, a mom bratu je Pepa od Ene i Jana. Sarajevo, pozdrav Sarajevu. Pa čak nas gledaju i u Sarajevu. Ma prekrasno, veliki pozdrav Sarajevu. Veliki pozdrav svima vama, dragim našim umjetnicima. A vi šaljite vaše crteže na naše adrese. Juhuhu Prisavlje 3 10.000 Zagreb ili na našu elektroničku poštu juhuhu@hrt.hr ili ih jednostavno ubacite u galeriju naše Juhuhu aplikacije.